A Catedral de Lugo está considerada Patrimonio da Humanidade pola UNESCO, dado que é un elemento singular do Camiño Primitivo. É un edificio de base románica datado no século XII. We're walking arm in arm across this land, matching freedom's cadence, stride for stride. A portada norte é a única de estilo románico que se conserva. We're walking arm in arm across this land. For 50 years, uneasy peace did stand. Bought by tears, both sons and daughters cried. We're walking arm in arm across this land. Estamos na capela da Virxe dos Ollos Grandes, unha das obras cumio do barroco en Galicia. We don't accept exception proves the rule, that some are born to serve while others rise, or that the... A catedral aínda mantén no seu emprazamento orixinal un coro con 66 sitiais feitos de talla barroca en Nogueira e Castiñeira. And he who holds the color makes a fool, should let his own religion catechize. We don't accept exception proves the rule, that some are born to serve while others rise.